igama nguKhayelishe Ndebele ophuma kweSawabiyela ubuka. Inkosi emphethe ubiyela umntana sogwini. Bantwana benkosi kuthe kuJulayi ngaba nesibonakaliso ngisebuhleni bamaNazaretha. Uthe ngisemhlanganweni ngabona ngaba nesibonakaliso Tema nesibonakaliso ngibona ngathi sihamba endaweni eyihlane. Angiyazi le ndawo sihamba kuyona ngaba nenye insizwa futhi engayazi. Tema sihamba nale insizwa lesangena kule ndawo eyihlane masiphuma siphumele endaweni eyisicaba. Le ndawo yesicaba inorawundi sifica izalukazi ihleli phandle. Kodwa mawulibheka zilusizi zona. Tema siyibona izalukazi lezi ebese ngilindela le nsizwa engihamba nayo ukuthi izothini wona angazi ukuthi sihamba ngani la sizothini futhi. Ebesithi le nsizwa lena sekufanele sonikele manje bantwana benkosi usho le nsizwa engihamba nayo. Ebese sithi lesalukazi lesi singakambingeleli sithi lesalukazi lesi uqinisile. Mina ngibonile ubabamkhulu uGombela esitimela samankondwe ehlanganisa amathambo abantu bakithi abahamba bezishosha ngoba abantu abanjalo abangeni ezulwini. Uthi uyawaxhuma lamathambo ayisitaki egcwele indlu emagala ukuthi aneyahoshoza ujulu umanzi sengiyavezela isithombe sakho babamkhulu ehlezi phansi ehleli endlini engayazi ukuthi yiphi le ndlu le. Ubabamkhulu ugqoke umjivo wakhe lomnyama lonomhlophe. Uhlezi phansi usezowajuluka amanzi uhlanganisa lamathambo lawo babamkhulu yawahlanganisa usejuluka wazo amanzi. Uthi lisithi lesalukazi lesi uyambona nje uGombela enza lo msebenzi lo. Uthi abantu bakithi nabo abahamba bezishosha abanye bahamba bezidalo abantu abanjalo bangeni ezulwini. Uthena usekanjalo kuthiwa wena ufuna ezulwini wena. Sebebuza mina ngithi ezulwini. Ebese bathi awusho okodwa sokwenza emhlabeni lokusha kuphatheka ngaba ufuna ungena lapha ezulwini. Iqale ngibuye eceleni. Yithi ngisabuye eceleni bese qhamuka inhlasuthu yakaDube esebenza nayo la ekhaya. Ithema iqhamuka lensizwa lena iqhamuka iphethe ibhuku lelikhulu. Mayifika libhekisa ngakini leli bhuku leli. Leli bhuku libhalwe ngesilungu. Wathiwa ngoba wena ufundile. Lesi silungu lesi uzothi ukhulume kube isizulu ukuze lamaphehla ahle lapha nalezi zazalukazi nalezi zangane nje la zizwe ukuthi uthini. Ngaqala ngakubuka leli bhuku leli ngase ngilifunda. Wavela ukuthi mhla ngiqala ukwenza okusha ngoba akukho okubhalwe kulela bhuku. Wavela ukuthi mhla ngiqala ukwenza okuhle ngiyesizweni sakithi ngiyokhuluma ngekhaya lomphefumulo. Ngingena phakathi kwabo ngabikela noma okukhona ukuthi bakwele ukuthi ngingane kodwa khona ngingatshela ngekhaya lomphefumulo ngibatshele ngoshelo ngibatshele ngabantu bakithi abangasekho ukuthi bahleli kanjani abahleli khona. Ngangena phakathi kwabo ngababikela bazobathatha abanye bachitha lolu daba abanye babo bangena. Ngalalela umthetho oshiwo inkosi yangezulu ukuthi ungabikela abathathu. Emva kwalokho kuqhubana nabaqhubana ngoba ngeke umntana bavune bonke. Ngoba nangabe kwethu nabasaphikisana abanye babo bafuna ukuhlukana nethixo. Uthe sekanjalo-ke ngisathi ngiyafunda baqhamuka abanye basemaceleni bezofaka bethi awuKhayelishe wenza ukuthi ngathela nami ngasazi ukuthi ngiqhubeke ngifunde yini mase kukhona abangikhulumelayo. Ngoba laba abangikhulumelayo bakhuluma okuhle futhi engakwenzayo. Ngithe sekanjalo ukuthi hayi mntanami sekwanele lokhu sesikuzwile. Thina besifuna kodwa kodwa njengamanje sefanele ungene ngaphakathi ezulwini ngoba sekucacile ukuthi ngesikhathi wenza lo msebenzi awusizanga umuntu oyedwa kodwa kusinde iy'nkulungwane zabantu. Wathiwa mntanami ezulwini yongena lokho ngoba uNkulunkulu ushenga unyazi lwezulu. Yesabheka ukuthi izono ozenzile ukuthi uzenze kanjani ngoba ubuhamba nalabo abantu okuhamba nabo ibona bebekhuluma ngawe. Uthi konke lokho kukade ukwenza ukuthi wena uJesu
okuyisona akhono kwabo abazali bakho abahlele egazini lakho abawelisayo usheba besabheka lokho ubheka lezi zinto ezinhle ezenzile ngoba akusindanga umuntu edwa asindi inkolungane zabantu wasethi-ke mntanami ngifuna wazi ukuthi sengingaphakathi kule ndawo bathi isezulwini ngithe sengingaphakathi mntanami le ndaba kuyona yakho wedwa kodwa umhlaba wonke ngifuna ukuthi mntanami uma sewusekhala umphefumulo uwatshele abantu ukuthi mabangasabi ukuqonda imindeni yabo bebatshele ngekhala umphefumulo. Amen.